Nukuvuga ngo hari abantu babiri baziranye. So there are two people who know each Data other. azi Yesu. The father knows Yesu his son, akamenya se. and Jesus knows his father. Baraziranye. They know each other. Mwisi hakaba abantu bagira favor. And in the world there are people who Imana Yesu aza kamusanga agatwikurura amaso ngo nawe Jesus bakumenya come and then reveal to them. Ariko twebwe tubwiriza Kristo wabambwe uwo ku Bayuda ni ikigusha ni iyo bivuze ni He's a stumbling block to ku Jews banyamahanga ni ubupfu. and the foolishness to the Gentiles. 24 ariko kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo niwe mbaraga z'Imana kandi niwe bwenge. It's the power of God and the wisdom of God. Kuvuga Yesu wabambwe nizo mbaraga. Talking about Jesus was crucified is the real power. Ariko uyu munsi ndumva turimo dutangirira ku ntambwe ya mbere twinjiza mu mwuka wo kuzagenda ushishurirwa ukura icyambere aho Imana itangirira nuko ikura igitwikirizo ku maso y'umutima ukabona umucyo w'ubutumwa bwiza ugasobanukirwa ibyo Imana yatugeneye nibyo tubonera muri Yesu Kristo. Murakoze cyane. Thank you so much. Turabakiriye mwese muri aya materaniro y'uyu munsi. Welcome you all in this evening service. Kandi mwuka wera bane natwe May the Holy adufashe Spirit be with us gusobanukirwa ibyo twiga. and help us to understand what we learn. Dufata Bibiliya zacu. Let's hold our Bibles. Abo twabanye ku wa kabiri. Those who've been together on Tuesday. Biroroha cyane. It will be easier kugira ngo dushobore kuba twakomezanya ku nyigisho zikurikira z'uyu munsi. to continue with the next teaching of today. Turasoma aho twasomye ubushize. We read where we read last time. Tubone gukomereza ko nico canditswe tugenderaho uyu mwaka. Then we continue from there because our guiding scripture of this year. Efeso igice ca mbere 17. Ephesians 1:17 kugeza murongo wa 18 to verse 18. Kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ukanakomeza. Twatinze kuri iri jambo rivuga ngo we emphasized on this word. Imana data wa twese w'icubahiro aduhe abahe. The glorious Father may give you. Bivuga ngo meaning that uyu mwuka wo guhishurirwa n'ubwenge wisdom and revelation turabihabwa. Is not born with, it's given. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo yandikira Abaefeso. That's why Paul wrote to Ephesians. Aravuga ngo mfukamira data wa twese mbasengera uko nsenze. That whenever he knelt down he prayed to them. Kugira ngo Imana ibahe. So that may give them. Uyu ni umwaka wo gusaba umwuka wo guhishurira. This is the year of asking the spirit of revelation. Kandi ubifitiye uburenganzira nawe kubisaba. And you have the right also to ask for it. Ukanagera n'uburenganzira kubihabwa. And you have the right to receive it. Umwuka w'ubwenge no guhishurira. The spirit of wisdom and revelation.
bigenda gute uwo mwuka waje? What happens when the Spirit comes? Ngo icyo Imana izikora izihumura amaso y'umutima. God opens the eyes of the heart. Kuvuga ngo dufite amaso menshi. Means we have many eyes. Reka mbereke iki kintu. Let me show you this. Mutagizwe n'ibice bitatu. Person is made of three things, three parts. Umubiri, ubugingo n'umwuka. Life and spirit. Umubiri sizi inyama. So the body is not the flesh we see. Sinamagufa. It's not only or not also bones, not blood also. Iyo bavuga ngo ibice bitatu. When they say three parts, umubiri, ubugingo n'umwuka. Body, spirit and soul. Umubiri bawurebera muri fonction cyangwa se mu byifite mu mikorere y'umubiri. Nico bita umubiri. The body is evaluated through its function, through how it works. Umubiri ugizwe n'ibintu bidufasha kugira ngo tubone dukore contact avec le monde extérieur, ibidukikije. It's made of parts or things that help us to contact with the outside world, the environment. Hari ibyo Imana yawuhaye rero. So there are things God gave to the body. Hari abantu baza bagira ngo Imana yoha umubiri ikawuha ibituma ukora, igaha ubugingo ibituma bukora. Spirit yo ntiyihereze ibituma bikora. There are people who think that God can give the body things that helps it to work and doesn't give it to the spirit. Ugizwe rero nico twita l'essence, 5 sens. Ni ukuvuga ngo made of 3 senses. Imikorere yayo itanu. It has 5 senses. Ntiwabona udafite amaso. You cannot see without eyes. Umubiri uje ubona kubera ko Imana yawuhaye amaso y'umubiri abona. The body sees because it has physical eyes that can see. Mwese murambona mukamenya uwo ari we, mukamenya n'imyenda nambaye, mukamenya kubera ko mubihabwa nico umubiri ufite amaso. Udafite amaso yobona ngo se uhaye vuga ninde akamenya ijwi gusa, ariko ndiyo menya pastor yambaye ibisa gute, arasate, amezate. You all can see me because you have eyes that can see me and recognize what I'm wearing. Ibyo tutabonesha amaso tubibonesha tubyumvisha amatwi. What we cannot see with our eyes, we hear it with our ears. Iyo ni parti ya kabiri. That's the second part. Ubu ntimwokumva ijwi, ntimwomenya ibyo mpaye mvuga mubyumvisha amaso, mubisingiriza amaso. Amatwi akubwira ko hari urusaku, ko birimo bivuga, bitahaye bivuga, message imeze. Iyo ni cya kabiri bituma umubiri function. You cannot know what I speak through your eyes, but the ear is telling you the sound is here and the words I'm producing. Ariko amatwi n'amaso ntiyompereza impumuro zikikije ahantu nuko zimeze mbi cyangwa nziza. But ears and eyes cannot tell me the smell around this place. Ntimurumva ko umuntu yicara akakubwira ngo akakwereka ubumenya afite cyangwa se ica hishuriwe, ariko hari singa zahiye hano ko ndimo numva hari ikintu kirahana. Samaso ya niende siyo yabibonye mbere, sinamatwi amazuru afite gukaptinga akagwa information. So even your nose has the ability and the capacity to see and know the smell which is around the place you are. The third, tiwamenya ko ibiryo biryoshe cyangwa bibishe ngo byumvisha amaso n'amatwi n'amazuru n'ururimi n'akanwa kawe urabifata bigaha information ubuzima bwawe bwose. You cannot taste the food and understand how precious it is without using your tongue. The fifth is hearing. Ubushuhe burahari, harakonje, bimeze gute, iyo ni distance ihari ituma umubiri function. So you feel umubiri rero ukagira information, ukamenya ntibarinda kukubwira nawe urabyisingirira wenyine kuko umubiri wawe function ufite izo ngingo zo. Without being told, you know how your body functions. Tujye mu bugingo. Now in the soul, harimo ubwenge. There is knowledge. Ibyo umubiri utanziriya ubwenge bukabisengera, ubugingo bukabutangira kubitaravaya. Kubera ko harimo ubwenge transmits to the soul begins. Niyo mpamvu buriya turushanya kumva no gusobanukirwa no kwinterpreta ibintu bijyanye na capacity y'ubwenge Imana yashize muri.
That's why we have different levels of capacity depending on what God has given ayo each n'amaso one. y'ubugingo. There are even the eyes of the soul. Ariko ubugingo burimo n'ibindi byinshi, ubushake. But the soul has many things with the willingness. Warenga ibyo, when you go beyond that, tugeze muri spirit. there is a spirit. Spirit, The spirit igira amaso. has eyes. Ariyo Bibiliya yise ngo ndasaba Imana Data ibahereze gufungura amaso yanyu y'umutima, mutume mubona ibitagaragara. That's where the Bible says that you pray that to God to give you the eyes of the spirit to see what is invisible. Mwankurikiye muvuge ngo amen. You followed? Mwongere cyane, haleluya. Hallelujah. Uyu mubiri biriya twavuze n'ubugingo birimo ntibishobora kubona ibitagaragara bigaragaza Imana. Never. Umuntu usingira Imana ntayisingirisha ubugingo ngo ayisingirisha umubiri, ayisingirisha amaso y'umutima. The soul and the body themselves cannot see God, but you can see God through the eyes of the spirit. Niyo mpamvu, that's why iri jambo rizarimfasha kuko kenshi twahoraga tubazanya twese iyo ijambo rimaze gutambuka cyangwa se tukavuga ngo se twafashijwe cyangwa twahishuriwe. This God helps me because sometimes we ask, have you been elevated or have you got a revelation where after hearing the word of God? Guhishurirwa ni ubumenyi budaturuka yuko uhanitse mu bwenge, ni page Imana iza yungurura gusagira ngo fa amaso y'umutima kabisoma. Revelation is a new kind of level which is advanced, where God opens your eyes of the spirit and you see. Open a page and you see. Teme y'uyu munsi tuganira. Our topic today, turavuga hejuru y'uburyo uwo mwuka wo guhishurirwa, ayo maso y'umutima iyo adatwikiriye Imana ikayafungura gutya igasa n'itwikuruye gutya, niryo banga ryonyine ry'ibisarurwa byinshi. we are going to see how there is a secret of having many harvests when God opens our eyes and we are able to see the secret. Ibisarurwa byinshi, Many harvests. buriya kugira ngo usarure, For you to harvest, ni ukumenya strategy yo gusarura, turwane n'idutagomba kurwana nabyo, ahubwo ukarwana neza n'ikibazo umuntu afite. you should know a strategy to harvest and for you to not lose time doing what is not necessary but putting your efforts in what is necessary. Tuzanageza naho tuvuga umwuka wo guhishurirwa no guhumuka amaso y'umutima, level ituzamuramo gukura tugasa na Kristo. Ariko uyu munsi tubanze turebe guhishurirwa ukuntu kutuzana kuri Yesu, kutuma ibisarurwa byera cyangwa se tubizana kuri Yesu, kuntu wanje kuri Yesu kubera ko wahishuriwe. Today we are going to focus on how you came to Jesus because you got a revelation. Iyo usomye mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto, When you read in the second book of Corinthians, igice ni cya 4 umurongo ni uwa 3 n'uwa 4. chapter 4, verse 4 to 3 to 4. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 4, 2 Corinthians chapter 4, umurongo ni uwa 3 kugeza ku wa 4. verse 4, 3 to 4. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe, And if our gospel is veiled, butwikiririwe abarimbuka, it is veiled to those who are perishing. ni ukuvuga ngo niba hari abo ubutumwa bwiza bugitwikiriye bataramenya ikirimo, buracwatwikiriwe, butwikiririwe iki? Abarimbuka. If the gospel is being veiled for some, it's veiled because to those who are perishing. Umurongo wa 4, Verse 4. aribo batizera. Umva, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima
kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Amen. Wasomye mu Cyongereza? The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ. Ugize usomye neza iri jambo kumva, When you carefully read this word and understand it, ubutumwa bwiza twahawe harabo butwikiririwe, harabo bugitwikiriye. to some, the gospel we received is veiled to some. Abo ni bande? And who are those people? Nabi Imana y'iki gihe yahumye imitima. Those who are imibiri cyangwa ubugingo yahumye imitima. Blinded by the minds of the unbelievers. Kubera ko imitima ihumye, Because the hearts are blind. ntabwo bashobora kubona umucyo. They cannot see the light. Reka mbabwire, Let me tell you, muhumirije mwese, when you all close your eyes, hari icyo mwabona? can you see something? Ntacyo mushobora kubona. You cannot see anything. Buriya abantu badafite amaso abona, nta manywa, nta joro, ntaki, ibintu byose ni bi. For the people who don't see, there is no darkness or there is no evening or day. Ubutunzi n'amabanga y'ubutumwa bwiza The secrets of and the riches of the titubonesha, titubisingiriza les cinq sens zigize umubiri, titunabisingirisha ubwenge buri mu bugingo n'ubushake never. Noneho rero Satani yoreka ivyo bigakora ukaminuza ukagera iriya, ariko yagera ku mutima agahumisha kugira ngo uzabone umucyo. Suko udahari, ariko impamvu ni iki? Nuko amaso atabona gusa. Kuko atabona umucyo w'ubutumwa bwiza tushobora kumurika. The light of the gospel cannot be seen by our five senses or by our own eyes, because the devil, you might have learned or you are an academician, but with the devil would come and put something that prevent you from seeing from your heart. Tuvuge ngo amen. Amen. Mwongere cyane amen. A bit louder. Iyo wamenye neza iyi mikorere, When you fully understand how this works, turwana n'umubiri, you don't fight with the flesh, tunarwana n'ibiva mu marangamutima yo nor do you fight mu with emotions. urwana naho ikibazo kiri. You fight where the problem is. Kuko ibintu biratwikiriye. Because things are veiled. Iyo bavuga ngo abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima yabo, Imana y'iki gihe ni Satani. Who is the God of this year, the devil. Iyo acicariye amaso y'umutima wawe, tugira ihishurirwa, tushobora kubona umucyo w'ubutumwa bwiza umurika. Ndibiba. When he is still blinding the eyes of the spirit, you can see nothing. Hari jambo ryanditse hariya rivuga ngo There's a word written says, kwizera kuzanwa no kugira gute? faith comes by what? Kuzanwa no kugira gute? By No what? kumva. Kumva iki? By hearing what? Ijambo ry'Imana. The word of God. Cyo kwizera utumvise. You cannot believe without hearing. Nukuvuga ngo kuvuga ntibihagije, birasaba mu gihe ko uvuze haba kumva, kandi ntiwumvisha aya matwi, wumvisha amatwi y'umutima. Kugira ngo umenye uhabwishurirwa, umenye ibihaye bivugwa meaning na sense yazo. It means that you cannot believe without hearing, and you don't hear by the eyes, by the eyes of the spirit. Hari abantu rero Imana idutumaho nabo batiyanga, ahubwo ikibazo kibafite capacity yo guhishurirwa, yo kubona, kuko amaso y'umutima tafungutse. So God is sending us to some people who don't also hate themselves, but they are in a position where the eyes of their spirit are not open. Igisubizo kiri he? Where is the answer? Ni revelation. It's Kugira umunsi revelation. umwe akagira ngo paf, agasa naho ibintu byari bitwikiriye bitwikuruka nkuko yagatambara. One day the veiled things or hidden things will come to the light view. Buriya
ikibazo kibaho The problem that exists ni ugutwikirwa kw'ibintu. is how things are hidden. Uriya nzanya aka gatambaro ngatwikira hano. When I bring this tissue and cover the Bible, niyo wagerageza nkakubaza ngo siki niki ntiwakimenya kuko kiratwikiriye. however much you may try, you cannot see what is behind. Solution so kumukubita ngo ugomba kumenya biriya ni ukumufasha gusa gutwikurura akavuga ngo ambo. The only way Uziko the person agatambara can kavuyeho know menya is ibyo aribyo to uncover to them to understand. Hari abantu muri iyi si umwami w'iyi si yatwikiriye amaso arayahumisha kugira ngo abone asobanukirwe umucyo nuko bakura agatambara kuri ayo maso y'umutima. So the God of this age has blinded the eyes of so many, so for them to see we have to uncover for them to see. Niyo mpamvu uyu mwaka n'umwaka w'impinduka. That's why this is the year of change. N'umwaka wo gukura ibitwikirizo. The year of taking away the veil. Muvuge ngo amen. Say amen. Mwongere cyane amen. It louder. N'umwaka It is the year wo gukora za operation. of conducting operations. Ibyo waboneraga muri rwijiji ukabibona Where you could not see properly. Buriya kimubona kenshi ko kera ngifite imyaka 30 ningahe kuzamura kugeza 40-45 n'ibindi mwagaza mona nambara marinete. In the past, when I was first, have you seen me wearing glasses? Nigeze kujya kwa muganga arambwira ngo nta kindi kiba amaso yawe turakwandikira rinete nankaga rinete. Buriya mu bintu biba mu byo bari kubaza ngo ndakunda n'ikindi cyabagamo. One day I visited the doctor and he told me that the solution is to wear glasses, and I hate the glasses. That's one of the things I hated so much. Noneho arambwira ati ndakwandikira rinete nawe. He said I'm going to prescribe. Umvure uko wabishobora kose ariko nta rinete nakwamba. Treat me however you Ukora ibindi can. bishoboka. Do the Nigeze word kubibabwira of hano. gospel. I told you this one day. Ariko cyo ngendere kubabwira ndababwira ikindi. But now I'm having Gusa arambwira ngo se watekereje wansanze uzi ko ndi Imana. Nuko yambwiye uwo mugabo. Wasanze waje usanga uzi ngo ndi Imana. Have you come to visit me knowing that I'm God? Sana umerewe nabi. None nyine wagira ngo nibeshe se ngo watsimbura Imana we wabona ndarakaye. No, I'm not mistaken. Nako ndakaratse kurakaye. I'm not mistaking you to be God. Nuko mbwiye ibitari byo. Wari gutekereza ngo ndi igicucu cyo kumenya ngo uratsimbura Imana. You cannot replace God. Atahubwo wanubise nabi. But you must misunderstood me. Icyo nashatse kukubwira. What I want to tell you Nuko ibyo usaba n'Imana yonyine yo bikora. is that what you are asking of me only God Kandi can do. warurwaye. Kuradiringa n'imyaka. None se ngisubize inyuma ko ari Imana yakuremye. Can I reverse your age? Hari ababaho myaka yawe ntigira iki batware ko wowe yawe ahigeze amaso yawe yahuye n'ibyanye n'imyaka uhaye ugenda ugeramo. There are people who live and they have no issues, but your eyes are facing the consequences of the age you have. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki. But this is what I want to mean. Bukenganira n'umwe mu bakozi b'Imana hano abakristo hano. The next Uzi ko day, nagiye kwa muganga akambwira ko nambara rinete ariko ndayanga si tibishoboka sinzashaka no kumva iryo jambo. I had a talk with a friend. I told them they prescribed the glasses for me, and I hated them. I denied. Arandeba gutya. Then he looked at me Araseka. and laughed. Arambwira ngo He told me, igihe cyonyine kizagutegeka kuyamba. only time will condition you to wear them. Uzange ugirute Whether you accept it or not, bizakwitegekera bizakurura uzaza kwisanga wabikuruye. the time itself will condition you to do that. Nono nkarwaza ngashyiramo amashayi ngasoma. I used every possible ways I would do. Nono ndazasigara ndeba muri Bibiliya. And when I looked in the Bible, Kazabona gusa ibintu byirabura ariko sinsome message irimo. without reading the message. Pe kubera ngo mbwira ngo ngasoma iyi message. And for me to understand the message, Kubera iki harimo urwijiji harimo Because it was amaso blind. y'umubiri yatangiye kugenda agira It was kugira blind. urwijiji.
The eyes were blurry. nakubitamo gutya kamasoma byose. And when I put on glasses, I read everything. Uzi cyakoretse? Do you know what Amaso happened? yavuyemo urwijiji ko ndabona There was no more blurry in the eyes. I could see clearly. kunkubita rero gusa gituma utayisoma gituma washize mu kuko urandenganya kuko aya maso niyo ari mu rwijiji agomba gukorerwa operation agatangira kugira imbone zireba neza noneho nizitangira kubona naje nzamenya ibyanditse hari kuko naje sinaze gusoma. So if the eyes cannot see clearly, they have a problem, they need to be operated so I can read clearly because I too want to read. Hari abantu tuzadukondana ariko wewe gituma wiyanga udakunda Yesu udakishijwe ntabwo ubutumwa bwiza mu biko bugufitiye akamaro harabubona te amaso y'umutima aratwikiriye. There are people we condemn with, why are you doing this? You don't love your family, but the eyes of the Spirit is covered. Igisubizo ni kimwe. The answer is one. Niba byose bitwikiriye If all things are covered and hidden, ntabona they can't amaso ye see. niyatwikiriye Their kuraho eyes are agatamba hidden and covered them. azava ngo ambo Then he will say, kumbe nuko twari twarahisho. this is what was hidden from us. Igisubizo cy'ibisarurwa byinshi The answer of the harvest ni ugutwikurura amaso y'imitima. is being covered and covered. Turi kumwe tuvuga ngo haleluya. Are we together? Say hallelujah. Twongere cyane haleluya. Bit louder. Kandi aya maso y'umutima ntawe uzuyavura n'Imana yonyine. And only God can heal the eyes of the Spirit. Hari abaganga b'aba specialist There are specialist doctors. bakubaga mu mbone bagahaharura utuntu duto rine tukajugunya ukadusiga rusoma nk'umwana Who muto. can operate you and you throw away the glasses and you see like a Nimba bafite young baby. ubuhanga ku maso y'umubiri kuratekereza ko Imana ifite ubuhanga bungana gute ku maso y'umutima. If they have the speciality on the eyes of the flesh, how much more knowledge does God have on the eyes of the Ntabwo Spirit? uyu mwaka ari umwaka wa hospitalization n'umwaka wa gerizo. This is not the year of being taken to the hospital, but to be healed. Sema haleluya. Say hallelujah. Aha ni intambwe yo gutangira kugira ngo ubanze umurikirwe n'ubutumwa bwiza bw'agakiza. This is a step to which from start to have the light of the gospel. Ariko uyu mwuka wo gushurirwa ntuzurangizanya n'agakiza niyo umaze gukizwa. Nico gituma yanditse ngo mukomeze mwaguke musobanukirwe mugire umwuka wo guhishurirwa. Kimubona ibyo mu Mana n'imigisha yo mu Mana ave kurwijiji mubone neza uburenganzira umurage wo mu Mana imbaraga dufite uko ugenda bisobanukirwa ubona neza ni kugenda uzamuka mu mbaraga no gukura. Nukuvuga ngo a spirit of revelation ntigira limit igomba gukomeza gukura every day. So the spirit of revelation is limitless in working, and that's why Paul keeps praying for them so that they may grow in the wisdom and knowledge of God. Ariko uyu munsi ndumva turimo dutangirira ku ntambwe ya mbere twinjiza mu mwuka wo kuzagenda ushishurirwa ukura icyambere aho Imana itangirira nuko ikura igitwikirizo ku maso y'umutima ukabona umucyo w'ubutumwa bwiza ugasobanukirwa iby'Imana yatugeneye nibyo tubonera muri Yesu Kristo. And the first step from which God begins for the things which are covered to be uncovered for you to walk in the light of the gospel. Niyo mpamvu Paulo yandikira abakorinto arababwira ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe hari abo bugitwikiriwe butwikiririwe abarimbuka aribo batizera ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima. Bavandimwe hari abantu tugomba gutakira tugomba kuririra tugomba gusengera kuko baracyatwikiriwe n'Imana imitima yabo iracyatwikiriwe n'Imana y'iki gihe ariyo Satani kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza utagira gute utabamurikira. Tugomba Imana igomba gufungura igatwikurura voile akantu kari ku maso gutika kugira ngo pafu. And that's why Paul wrote to Corinthians and told them that if the gospel is veiled to us, it's veiled to those who are perishing, and the God of this age has blinded the minds of the unbeliever. So there are people we have to pray to so that the eyes can see clearly what God has for them. Impamvu ni iyihe? What is the reason? Kuko ibyo tubonesha Imana
n'andi maso atari aya ngaya. Because we can see God with new eyes, which are not what we see. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorinto ba mbere, When you read in the epistle of Paul to the igice cya mbere umurongo wa 21 kugeza kuri 31. chapter 1, Abakorinto ba mbere 1:21. 21, Umva uko havuga. this is what he says. Kuko ubwo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi, ubwenge bw'Imana bwarategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ntabwo bamenya Imana bakoresheje ubwenge bw'isi. You cannot know God with the wisdom of this world. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Nimwumva icyo kintu in English? Do you hear this? Imana yategetse ko abantu bakizwa ikoresheje ubupfu bw'ibibwirizwa. God chose to save the people by the foolishness of the gospel. Aha, foolishness, la folie de la prédication. The foolishness of the gospel. Why babyita ubusazi bw'ibizigishwa? The foolishness of the gospel. Kuki babyita ubupfu? Why is it called so? Kubera ko iby'Imana, because the things of God, nuza wibwira ngo kera bagaza ngo uriya mujene ngo afite umutwe ngo ni tete. Tete niko kuvuga ngo ni igihangangaza yicara mu ishuri imibare akazayikubita ngiki. Nuza na tete yawe ngo ubuhanga bwawe bw'ibitangaza ngo buratumuhishurirwa. Ndi umuhanga. Jamais. If you bring your wisdom, it will not work. Kumenya Imana ni revelation. Knowing God is revelation. Ubu mwankurikiye muvuga ngo hallelujah. Do you hear me say hallelujah? Mwongere cyane hallelujah. It's louder. Imana yahisemo gukirisha abantu ubupfu bw'ibibwirizwa. God was praised through the foolishness of what was preached to save those who believe. Impamvu ntabwo Imana yemeye ko duheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Because God did not want us to know him by the wisdom of the world. Ugasanga umuntu yarize afite za PhD mu ma university akomeye Harvard n'ahandi, akamenya imibare, akamenya isuku ikora, akamenya ikirere cyose ko giteye, ariko kugira ngo mubwire ngo Imana akanirwa kubisingira kuko yasingiriye ya mibare, kuko ntibyumvishwe ubwenge. Ahubwo iby'Imana rimwe na rimwe bivuze biza bihinduka nk'ubusazi. Kugira ngo ukapute ubwo busazi, ukabuta ibyo bisazi, ibyo ubwo bupfu. Je te dis, nuguhishurira. Kandi tubibonesha aya maso y'umubiri no mu bugingo, ubibonesha amaso y'umutima. You can meet a man who has learned well, who have gone to the greatest university of the world like Harvard, but they cannot understand the things of God through their knowledge, because to understand this, they need the revelation from God. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Paulo yaranditse aravuga ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Paul wrote and said the mystery of God is strong. Iyo bavuga ngo ubwiru bw'Imana ni mystère, nukuvuga muzarebe no abanyarwanda babavyumva vuba, hari abiru n'abantu bafite amabanga y'amayobera bakubwira ngo ingoma zitsimburana gutya nti womenye uko biza bigenda. N'ubwiru busobanurwa n'abiru gusa. So the mystery of God is compared like the Rwandans, they have people called Avil who understand how the kings work. No, Paulo arandika aravuga ngo ubwiru bw'Imana buratangara. And he wrote and said, surely the mystery of God is strength. Usomye harehare wahumva ariko mu magambo make aravuga ngo ubwo bwiru ni igitangaza ngo Imana guhinduka umuntu. He said the mystery of God is a man for God to become man.
ngo ikabana n'abantu and live with people. Imana igapfa. God died. C'est un mystère. It's a mystery. Ariko niho hari agakiza. Niho hari agakiza. But that's where is Nubwira salvation. umuntu ngo nkakurya umubwira ngo 1 plus 1 égale à 2 cyangwa uzane za formule zikomeye ngo mbwira uko biproduza, no, ntabwo bizo bishoboka. Ntabwo ari ubwenge bwawe, ntabwo ari n'amaso yawe y'umubiri, harimo ihishurirwa ubonesha amaso y'iki y'umwuka y'umutima. Will not be able to preach to people by using known mathematical formulation, but it's by the wisdom and the revelation of God that will be able to win them. Ubu hari abo turi kumwe tuba tujyana. Are we together? Mushobora kuvuga ngo ese ko pastor yatangiye hari yakaraganaye. You may say, where is the pastor heading? Ndashaka kubereka ibisarurwa byinshi dukeneye gusarura muri uyu mwaka. Tugomba gusenga Imana hagakora umwuka w'ihishurirwa. Uko bya bindi warwanye nabyo kuri papa wawe na mama wawe na nyogosenge na baso wanyu n'abarumuna bawe n'abana bawe n'umugabo wawe, waragerageje ukaza wibaza ariko ni gute wataza yumva ibi bintu. Hari kimwe hagiye gukora umwuka wo guhishurirwa n'ikintu cyo gutwikurura imitima yahumye ihumishijwe n'Imana y'iki gihe. I want to show you that we have many harvests this year, and that you will be using the spirit of wisdom, and our eyes needs to be uncovered for those the unbelievers who are yet to believe in God. Reka mbabaze iki kintu. Let me ask you this. Muvuge ngo hallelujah. Say hallelujah. Ongere cyane hallelujah. Hallelujah. Hari igihe umuntu atasubira mu bwenge akaja gutekereza iby'Imana. Sometimes you go back and ask yourself of the things of God. Ukavuga ngo byukuri iyi formula ikora ite? And you ask yourself, how does this formula works? Reka mvuge ijambo rimwe rito. Let me say this thing. Ni wizeza umutima wawe. When you believe with your heart ko Yesu ari umwana w'Imana. That God, Jesus is the ukamenya Son ko of God. yapfuye azira ibyaha byawe. That he died for your sins. Ukabyizeza umutima. And you believe in your heart. Ukabyatuza akanwa. And you confess with your mouth. Uzakizwa. You will be saved. Binsobanurire. Mu buryo bufatika. Kora demonstration. Show this to me. Ico kintu kuntu cyo hindura umuntu umwana w'Imana. How can this change a human being? Umuntu akaza hano. A person comes here. Ukamubwira ngo zamura ukuboko akakuzamura. You ask them to raise their hands. Ngwino hano. Come forward. Mwami Yesu, Mwami Yesu. Lord Jesus. Nizeje umutima wanje. I believe with my heart. Kuri umwana w'Imana. That you are the Son of God. Nzi ko wapfuye uzira ibyaha. I know you died for my sins. Nzatusha akanwa. I confess it with my mouth. Ukamubwira ngo vuga ngo amen. And you ask them to say amen. Wamara ukamubwira ngo none uhindutse umwana w'iki? And you tell them now you are ariko umuravyo uratinda igitangaza kiragwira ubu kera mpindutse umwana w'iki? Now I'm a son, a child of God. La folie de la prédication. That's the foolishness of the preaching. Nubzemera uko bimeze uko. If you believe that the way it is. Apana gukoresha ngira niki numvise nta rugingo rw'ibise ntakintu numvise kinyeganyeza ha. There is something that is touching. No, reka amaso yawe asingira icyo Imana ivuga n'icyo ijambo ry'Imana rivuga, aya maso y'umutima namara gusingira c'est automatique. Once your eyes of the spirit has seized and attained this, it will become automatic. Uraryama usinzira. You will sleep and Satani yamaza agusange yamakora liste y'ibyo wakoze byose. The enemy will come and show you a list of what you've done. Nutagira amaso yo guhishurirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga, uzakomeza sentiment de culpabilité wibaza ngo koko nyine sinababariwe sinaguze. Ariko iyo wahishuriwe ubwira Satani ngo ibyo hwaye uvuga byose ni bya Aroni warangiye wakera. Aroni mushasha ndahuye n'ibyo. When you don't get the revelation, you will tell them that the things you are saying are the past alone. I am a new alone now. Intsinzi yo mu Mana iva mu guhishurirwa. The victory of God comes from the revelation. Sema hallelujah. Say hallelujah. Abantu batageza bahimbaza Imana bari barabaye imbata za Satani n'imbohe za Satani bagiye kubohoka kubera umwuka wo guhishurirwa. The people who couldn't worship that because of being the captives of Satan are going to be set free because of the spirit of revelation. Nta kindi Imana izakora izatwikurura gusa amaso y'umutima
humura amaso yanjye mbona ibitangaza biri mu ijambo ryawe. God will Voilà, simplement. be only enlighten the eyes. Ko mutavuga ngo amen? Why aren't you saying amen? Mwongere cyane A bit amen. louder. Ihishurirwa. Revelation. Hari abantu dufite hano batakuze, We have no people here who are not grown ariko si uko spiritually. badafite ubushobozi bwo gukura. Not because they don't have the ability to grow. Nuko badafite umwuka wo guhishurirwa ngo bamenye ibyo baronse bitume bagenda baguka mu gakiza. But they don't have the eyes of the Spirit to see what they got through salvation so that they may grow spiritually in their salvation. Yesu ari ku musaraba, When Jesus was on the cross, igisambo kimwe kiraha ikindi kiraha ngaho. 1/5 was on Buriya hari ibintu bimwe bisa naho biza bikomera ariko Imana ikatanga demonstration biranditswe hano. Bibiliya izitanga ibibazo igatanga n'ibisubizo. The Bible give question and answers. Ariko muzamubwira ngo nukubera iki Yesu yabambwe, nje nzambitekereza akabambanwa n'ibisambo bibiri, kimwe ibumoso ikindi buri. Why do you think Christ was crucified between the two thieves? Hamwe nzantekereza ko ari amahirwe ya kiriya cari igisambo kugira ngo gikizwe I think kije that muri paradiso. for the first was a chance for the thief to get saved. Ariko ikindi ca kabiri But the second, kwari kugira ngo natwe bizandikwe turebe ukuntu formule y'Imana izikora. if for it to be written so we may see how the formula of God works. Ndashaka kubabaza, I want to ask you, uwari ibumoso aramututse ati wa mugabo ko wari warigize igitangaza ugasara ukamara imisozi ukanyeganyije iy'isi ngo wari gayare wari igitangaza, none se wagaragaje izo mbaraga ukareba ko dutabara nawe ukitabara. Ariko umugabo abagabo baza bisaza bataragera mu bikomeye, ariko wari one then answered him saying, you've been made yourself a great person and now you can show us your power now. uwaba aramuhindukiranye, And another aho turned to him. kubanza kubwira Yesu abanza abwira uyu He first talked to his fellow thief atari ko mugenzi wanje, and told him, twasahuye amazu y'Inyamirambo, we went to Rya Nyamirambo joro and y'itariki looted their umunani. houses. twajyanye amafaranga yabana kabandi We utsigatubara took the money from others. ngo baduhigishe turaguruka tuba tugeze Gashyata. They ran about Amazu yaho nayo to turayarangiza. Gatsata. We also ngo looked the batwiruka mu place. Rwanda baduhigishe turambuka. When they chased away from Muri East Rwanda, Africa. went Nibyo? to East Africa. Ati iminsi y'umujura ni 40. So the days of a thief None are now baradufashe. 40. And now they've killed you. Ko turakira umushahara w'ibyo twakoze. This is Uwakurenganya. a reward of what we have worked for. Twe two turazira ibyaha twakoze. We are being punished for our sins. Uyu mugabo w'abandi So this man, w'umukiranutsi he is a holy man. uhaye ufana Why are wamuretse ko twebwe tuzi ibyo twakoze. Uyu mugabo w'abandi We know what we've ugapfa done. urwawe nawe ukamureka agapfa urwe, May you die alone and leave him alone. ntiwugume ngo witera. Ngo arangize ahindukira ati mwami Yesu ureke kumva ibyo uyu mugabo ari. Jesus, don't listen to what this man Njyewe says. nubwo ndi umunyamakosa, mwami Even though I am a sinner, njyewe nubwo kiri mu buzima nabukoresheje nabi, kagira amahirwe ngahura nawe. did not use my time properly, but I got a chance to meet you. Ntiyavuze muri perezida, yaravuze ngo uzanibuke. He said, remember me. Ayo mahirwe ntiyarazi ko yofata. He did not know that he did this chance. Umwami Yesu aramuhindukira And the Lord Jesus turned to him and said, aramubwira ngo uyu munsi ntiyabishize muri today, uyu munsi today, turabana nawe hehe we'll be together muri paradise. in paradise. Mureke mbabaza, Let me ask you, hari ikindi kintu uyu mugabo yarabatijwe? was this Hari person icyacumi baptized? yatanze? Ubuzima bwe bwose bwari buranzwe n'ibintu biki? His whole life was bad. Niki gihinduye ibintu by'ubuzima bwe? What has changed all these things? Ni wizeza umutima wawe When you believe with your ko heart Yesu ari umwana w'Imana, that God, Jesus is yapfuye the Son azira of ibyaha God, byawe, and believe with your heart, ukabyatuza kandi confess with your mouth, uzakiza. you will be saved. Uyu ni umuganura werekana ko la folie de la prédication, ibifu z'ububwiriza bizabikora. This is an example showing that the foolishness of the preaching works. Ikigufasha gusa no guhishurira. What helps us is revelation. Ariko iyi mutima ugitwikiriye, But when the heart is still haba naho bagera. covered, Umugabo umwe yararwaye agera igihe cyo gupfa.
One man got sick bari baramubwirije ngo nakizwe arananirana. They preached to him and he could not accept. Ngo bucara rwara araremba babona kabisa gukira nte kugihari. And he got sick to the point of dying. Abantu baramwegera atariko. They approached him. Uyu mutima wawe uhinduye ukizera ukatuza kana. Why can't you change your heart and believe and confess with your mouth? Iki gihagiye kubyakira nyine. When he was about to accept, ati nimumpamagarire nanje imbe nkumvuka. Mugenzi we aramugoboka bakuranye amubura. Ati tuwimeni ndawoga ugiye gupfa nk'abagabo. The person they grew up reprimanded him saying, may you die like a man. Nukuri ngo bagere ngo baracidandazaho pe yamabumbakana. He kept quiet. Aracikana. And he died. Muza muvuga Satani azakora? Do you see how the devil works? Ikintu kiri simple kidasaba amafaranga. A simple thing requiring no money. Uza wicara wabwiriza umuntu akakureba agahera ku kirengo kusa karenga neza ku mutwe n'agasuzugura ko kamuhamubwira ibiteye isoni kandi ni inyungu y'ubuzima bwe. You sit down and preach to someone, they look at you. Kwakira Yesu ndibimunyaga amadiplome ye, ntibimunyaga umudame n'abana be, ntibimunyaga ibya ninyongera gusa none kukakureba kuva hasi akagucira ivudika. Uyu muntu ukora ngo ariyanze. Oya. Akeneye kwa maso y'umutima funguka kugira ngo nawe abone kuko we wabonye. This person does not hate himself, but because receiving Christ will not take away his family, his diplomas, but they need the spirit, or the eyes of the spirit. Iyo usomye ku murongo wa 22, when you read verse 24, reka mbere kwa 21 mwumve kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse kwa bisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ntabwo bashobora kumenya Imana kubera ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Umva 22. Dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagiriki bagashakashaka ubwenge. 23. Ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wagize gute wabambwe. Uwo ku bayuda ni kigusha, ku banyamahanga ni ubufu. Ariko nyine umuntu wapfuye a person who died akabambwa was bakamuhamba. crucified and buried. Buriya ubwirije Yesu When you preach Jesus, wabayeho agakora ibitangaza who lived and performed miracles, atapfuye, but who did not die, ni Yesu udafite akamaro. that's a useless Jesus. Kubwiriza Yesu So preaching Jesus, ariko uzawongeraho wabambwe. but to add who was crucified. Kuba ari Yesu wo kuri Noheli wavutse, The Jesus who was born on Christmas, nico gituma buriya Noheli na Pasaka na Pentecote ni ikintu kimwe. that's why Christmas, Iyo Easter avuka ntapfe are one and the same ntaba thing. yaragize ku ntego, kandi iyo atavuka ntaba yarapfuye. He would not die if he was not born. Nuvuga ngo tubwiriza Yesu Kristo wabambwe. So we Kuko preach Jesus was agakiza crucified. kabonerwa ku musaraba gusa kuko Yesu So yemeye. salvation is only found on the cross. Biteye ubwoba rero kubwira umuntu ngo nasobanukirwe It's frightening them ngo aho to niho want nkiza someone to agakiza. understand. Nawe wabironse ndugo yangu tukaze wishira hejuru ngo naje. If you got this, don't elevate yourself, don't boast yourself. Aha rero Paulo arandika aravuga ngo Paul wrote and said, ariko twebwe tubwiriza Kristo wabambwe, uwo ku bayuda ni ikigusha, iyo ubivuze ni is a stumbling block to ku Jews banyamahanga ni ubupfu. and foolishness to the Gentiles. 24. Ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo, niwe mbaraga z'Imana kandi niwe bwenge. It's the power of God and the wisdom of God. Kuvuga Yesu wabambwe nizo mbaraga. Talking about Jesus was crucified is the real power. Ni nabwo formule y'Imana, nibwo bwenge bw'Imana gusa. And that's the real formula of God and the wisdom of God, the only wisdom of God. Reka mbabwire iki kintu. Let me tell you this. Nta gisubizo kindi Imana igira
ku kibazo c'icaha ku isi. Nta kindi gisubizo, nta zindi mbaraga Imana yagira kugira ngo ikubature kubohora keretse Yesu Kristo wabambwe gusa. There is no other answer God has for any problems in the world apart from Christ who was crucified. Ariko rero kugira ngo bikugirire akamaro ugomba kubihishurirwa. For this to be beneficial to you, you have to accept. Murongo wa 25 verse 25, reka dusimbuke tuje 26. 26. Ahantu hazantangaza hakavuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe. Ni gute? Ni gute? They are ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe si benshi. They are not many. N'abakomeye bahamagawe si benshi. And not n'imfura zahamagawe ntabwo ari nyinshi. And not many of novel birth were called. Why? Ni ukuvuga ngo iby'Imana ntibifite isano n'inkomoko yawe. So the things of God has nothing to do with your Imfura yo origin. kwanaka, umuryango wo kwanaka, umuntu waminuje ibintu. No. Si iby'umubiri bikonta. It's not of the flesh. 27. 27. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. Kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bigize. And God chose the weak things of the world to shame the strong. Mureke mbabaza. Let me ask you. Iyo utereye ikibazo mu ishuri ugaterera ikibazo mu ishuri ninde ugitora mbere utora igisubizo? Ni umunyabwenge urusha abantu. Sibyo? Yes, when you ask a question, the first person who answers is the wise person. None ni gute woza n'abanyabwenge bisi n'abandi n'abaswa bisi wabakubita gutyo wabaza ikibazo umuswa akaba ari gutora igisubizo kuruta umunyabwenge? So how could you bring all the wise person of the world, and when you ask a question only those who are not wise are not nibyo the Paulo answer? yanditse haravuga ngo ahubwo Imana aravuga ngo muzirikane yuko abahamagawe guhamagarwa kwanyu bene data yuko ubwo ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Kubwenge bw'abantu impamvu niki batari benshi nuko ibi by'Imana bidaturuka mu bwenge bituruka mu guhishurirwa. Not the wise by the human standards are men, because the things of God are not from the point of being wise but n'abakomeye bahamagawe ntabwo ari benshi. even not the influential were called are not many. Wagera kuri 27 ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni ki abanyabwenge kandi yatoranije ibinyantege nke zo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. 28 kanihute. Kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. 29 kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere yike. Before who? Ntuzirate ngo ngewe nari binkwiriye nuko ndi umunyabwenge nico cyatumye menya Imana nico cyatumye ngira that's why I did this. No. Kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. So that no one may boast before God. Really? Nimwumve niyibaha kuba muri Kristo. Nitwe twijyanamo. Are we the one who takes ourselves to Christ? See him. Niyibaha. See him. Kuba muri Kristo Yesu. That we are in Christ Jesus. Soma mu Cyongereza numve 30. Niyibaha kuba muri Kristo Yesu. It is because of him that you are in Christ Jesus. Because of him. Of him. Nukubera we. Because of him. Nukubera urukundo rw'Imana. It's because of the love of God. Nukubera ko Imana yakijije agatwikirizo ku maso yawe. Because God has uncovered our eyes.
nawe banza urebe imyaka wagize bakubwiriza Yesu kananirana urebe ukuntu wahanganye n'abavugabutumwa none se wa munsi wemeye none ukakira niki wakoze. So what have you done by the time you accepted Christ? Imana warananiranye ugitwikiriye, satani yaratwikiriye umunsi umwe Imana ikora ku maso y'umutima ikuraho agatambaro ngo noneho bavuga ati yampaye ese ibi nibyo mwambwiraga. Yafunguye amaso, yafunguye n'amatwi y'umutima. Nukuvuga ngo umutima ugira amaso ukagira n'amatwi ukagira urahumurirwa none wagira ngo paf amatwi akumva amaso akabona atagira uwirata twirate Yesu. Let us only boast in Christ because you only accepted him because the eyes of the spirit were uncovered and you were able to see clearly. Noneho twamara kugera muri Kristo Yesu And when we are waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka n'umwe kwezwa no gucungurwa 31 kugira ngo bibe nkuko byanditswe ngo uwirata yirate ohide. Let he who boasts in the Lord. Sifa kwa Mungu. Praise Jesus. Sifa kwa Mungu. Praise Jesus. Mu bintu uzaza ushimira Imana, The things you should thank God mu mpamvu for. ikomeye yo gushima, The main reason thank God for. uzushimira Imana ko nawe wagiye ku rutonde rw'abantu Imana yakuye igitwikirizo ku maso y'umutima. Thank God that you are part of the people God uncovered their eyes. Ntabwo ari ukuri umusore w'umunyabwenge n'umugabo w'umunyabwenge n'imfura yarushije abandi, ni favor y'Imana. It's not because you are wise nor noble, it's the favor of God. Favor y'Imana yagize guti iratwikura. The favor of God came and uncovered what was hidden. N'abari abantu rero nabo ntukabashira urubanza. Don't judge those people therefore. One day God will uncover bazabona and they will be able to see. Uyu n'umwaka This is the year wo gusenga Imana. of praying God. Ibyari bigize iminsi bitwikiriye amaso y'abaye impumyi igihe kirekire y'umutima Imana kuyahumura. It's been long for eyes that are being blind, so they should be uncovered. Wasoma muri Luka igice cyacu mu murongo wa 24. Luke 10:20-24. Ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Aho ni muri Luka 10:20. Luke 10:24. Luka 10:21. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Yesu arizihizwa avuga mu ndimi. Jesus spoke in tongues. Aranezerwa. Full of the Holy. Yishimira mu mwuka wera. Full of the Holy Spirit. Aravuga ati, Say, ndagushima data, I praise you, Father, mwami w'ijuru n'isi, Lord of heaven and earth, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge because you have hidden these things from the world n'abahanga and the land ukabimenyesha abana bato. and revealed them to little children. Ninde wabikoze? Who did that? Nukuvuga ngo abana bato barabisingiriye barabihishurirwa, The little children understood this, ariko abanyabwenge n'intiti bananiwe kubisingira. but the wise and the land could not understand it. Byose ni Imana ibikora. This is God who does everything. 22. 22. Byose nabihawe na data, All things have been committed to me by my kandi Father. ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Ise ni uzi umwana, ni uzi Yesu. Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana. Nimwumve igikomeye. Listen, the important thing. N'uwo umwana ashatse kugira gute? Those whom the Son chooses to reveal. Nukuvuga ngo hari abantu babiri baziranye. So there are two people who know each Data other. azi Yesu. The Father knows Yesu his Son, akamenya se. and Jesus knows his Father. Baraziranye. They know each other. Mwisi hakaba abantu bagira favor. And in the world there are people who Imana Yesu aza akamusanga agatwikurura amaso ngo nawe Jesus come bakumenye. and then reveal to them. Ni abantu aba batatu. Three persons. Data, umwana, Father, n'uwo umwana Son, yahisemo kugira and gute. the one the Son chooses to show, to reveal. Nimushime Imana uvuge ngo Mana warakoze Praise ko wampaye God. nanjye Thank you, gusobanukirwa. God. Ariko tuzi Imana bacu. Muvuge ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Noneho wasoma muri Yohana
And w'ubutumwa igice cya gatandatu kugira ngo ndangize umurongo wa 44 45. John 6:44. Ntawubasha kuza hondi aho No one comes to me unless keretse arehejwe. Muzi kuresha unless I just want them to come. keretse arehejwe nande Unless na the data Father will send wandumye. to me. Noneho kubera ko data yamureheje And because the nanje Father draws them, nkazamuzura ku munsi w'iki I will resurrect them, raise akazi them. kanje nzazura abantu bose bagize amahirwe mu gihe bari bariho Imana yabakemeye ikabareshya. I will raise all the people during their time who have been chanceful to be drawn closer to God by them. Muvuge ngo amen. Say amen. Muvuge ngo ha. Amen. Iyo nsomira ijambo rivuga ngo keretse ab'Imana yareheje, ico ni Kinyarwanda kimeze gute? When I read this kureshwa n'Imana nugira gute? Unless the Ico one Kinyarwanda that kivuga has gute? called. How can you say this Kinyarwanda? Gutereta. Ni ukuvuga ngo yaraguhenzahenze igira gutya ngo pafu bankureba yewe. It means he came and Duragahisho akabishoka hano. this is where you should pass. Ni ukuvuga ngo abandi bazabinyuraho ntibabibone So ariko people wewe waza can pass by gutambuka without seeing, but when you were passing, he showed you the way. You come and I show you. uvuge ngo haleluya. Hallelujah. Noneho nawe akubita gutya kumbe abandi bagiye. And the others have already passed. Nimuvuge ngo narehejwe n'Imana. Say I was Vuga cyane narehejwe by n'Imana. God. Ariko yeme nimureba aho waturutse, reba amateka See yawe. where you came Ni from. ukuri ko Imana See wari your kumenya Imana. history. Ngo Imana yamara kubareshya abo ngabo nanje After God has nkazabazura ku drawn munsi them, w'iki. I raised them up at the last day. Reka mbabwire iki kintu bavuga butumwa. Let me tell you, evangelist. Mbabwire iki kintu basaruzi Let me mwese. tell you, all harvesters. Ico turwana nacyo The ni things we ubuhumi are fighting with bw'amaso y'umutima. are the blindness of the eyes of the spirit. Ico tugomba gukoresha That's what you have to use. ni amasengesho ahumura imitima y'abantu. The prayers that opens the hearts of people. Niyo mpamvu ikintu kiza kibanziriza ivugabutumwa ni That- amasengesho. That's why evangelism is preceded by Ko prayer. Imana iravuga ngo mwinginge nyiri bisarurwa God has asked the Lord of harvest yohereza abasaruzi mu murima. to send harvesters in the Iki field. kintu kibanza cyo kwinginga gisobanura iki? So the time of interceding, Ni uko iyo usenga when you pray, amasengesho akora ku bisarurwa bikera the agakora no ku eyes basaruzi baza touch the gusarura. harvest to grow. Imana izi kohereza kubo yatangiye guhumura amaso kugira ngo bareshwe nayo. And the eyes, God sends you because He has already opened your eyes for us to see. Guhera uyu munsi umenye ko imbaraga zo guhindura ibintu ni ugusaba umwuka wo guhishurirwa ku bawe kugira ngo ibyo batabona n'ibyo bagize iminsi binangiye Imana ikura agatwikirizo ku maso bamurikirwe n'ubutumwa bwiza. May you from today know that the power that is therein is to have to pray for the people, to have Ugize the eyes iminsi of the wibaza spirit to see what waye is hidden. umugabo wawe we ataza ngo mujyane You may wonder, kuko umwana wawe umwereka ibyiza nawe was wagiye your maze husband not coming kubikananirana. to church? Kuki abo mu muryango w'ababyeyi bawe bigira gutya afite Why icyo are my akeneye family members, my parents behave such way? nuko Imana imureshya ikugurura paje But God ikamwereka will draw bukeya close them to them and open their page to see ubutunzi the riches. kuko ntiyabyumvisha ubwenge They cannot n'imbaraga understand the z'umubiri. wisdom and the power of the flesh. Niyo mpamvu Pawulo asenga arava ngo Mana ndabasengera That's why Paul Imana said, data I pray God, to God the Father, ibahereze umwuka w'ubwenge no to guhishura give you a spirit of wisdom and revelation. amaso y'imitima yanyu ahwezwe. For the eyes of the heart to Imana be ihumura enlightened, amaso y'imitima
May God open the eyes of the Spirit kugira ngo mumenye ibyo mwiringiza. so that you may know what you believe in. Ubumenyi bw'ibyo ugomba gukora buzanwa n'umwuka wo guhishurira. The knowledge of what you should do comes from the Spirit of revelation. Kugira ngo usige biriya ubireke, tuzabirekeshwa nuko byabaye bibi, uzabirekeshwa yuko wahishuriwe ibyiza bibiruta. For you to abandon such things, you will have a revelation of the better things. Dusoza rero, As we conclude, nuko kwinjira mu bwami, so going in the kingdom, irembo cyangwa se urufunguzo rudufasha kwinjira n'umwuka wo guhishurira. the key that helps us is the Spirit Nibizadufasha of gukurira muri revelation. ubwo bwami, nibizadufasha gukomeza And gukurira what muri will ubwo bwami, help us even continuing to be in that kingdom n'umwuka wo guhishurira. is the Spirit of revelation. Kandi Imana irabitanga, And God gives it. niyo mpamvu tugomba kubisaba. That's why we should pray about it. Si inyama n'amaraso, It's not the flesh and ariko blood, ni data wo mu ijuru. but by the Father from heaven. Kuri twebwe twakijijwe rero, For us who are saved, icya mbere, the first, amashimwe yacu agomba kwiyongera, all our thanks should be kubera ko ntacyo twirata na kimwe, twirata Yesu. because we boast nothing else about Tukagendana us. amafiyeri ngo ucire abandi rubanza, nawe wabigezemo si kubw'imbaraga, n'Imana yafunguye iraguhishurira uramenye. Let's not condemn nor judge others only by the revelation of God, but we are who we are. Nurangiza kuzura amashimwe, After you are full of thanksgiving, icya kabiri, uzagira umutwaro w'abandi batarahishurirwa kugira ngo usenge umwuka wo guhishurirwa basange. we will have a burden of those who are not yet saved for them to get the spirit of revelation. Ikosa tugira rero, The mistake we often make, iyo twebwe imaze kuturesha tugasa n'abagiriye amahirwe yo kwinjira, twibagirwa iyo twavuye, after we are drawn closer to Him, we forget where we come twibagirwa from. abandi nabo bagitwikirijwe n'akariya kantu, And we forget others who are veiled. ariko iyo uzi ko ari Imana yabikoze kandi ukamenya ko nabo Imana ikibatekereza, urabasengera kandi ukabigirira umutwaro. And if you know that it's God who's done it and you remember the God who did it, you pray for them Uyu also. mwaka rero ntuba umwaka wo kwikunda, uba umwaka wo gutekereza ku bisarurwa byinshi, dusengera bariya bakiri hanze kugira umwuka wo guhishurirwa kugira ngo bamenye Imana. So may not this be the year of selfishness, but think about those who are not yet saved, so that may get the spirit of Ndasaba ko revelation. muhaguruka tugiye gusengera uyu mwuka wo guhishurirwa kugira ngo usange za mfura b'abanyabwenge bananiwe gusingira Imana, bayisingiriza ubwenge bw'isi, ariko dusabe ko Imana ikingura amaso y'umutima kugira ngo babone amabanga, babone ubwiru bw'Imana buri mu ijambo rye. Let's pray for the noble person, the wise and the learned, who cannot understand God by their wisdom. Reka duhaguruke twese dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndashaka kureba bariya bo mu muryango wawe, ureba inshuti, ureba uwo ari we wese washobora no kuvuga mu mazina, kandi nimudafite n'amazina usengere muri rusange. Pray generally. Imana yagutabaye, The God who Imana yahumuye amaso yawe, God who opened the Imana yakoze ku maso y'umutima, God who touched the ugahishurirwa amabanga y'Imana, ugahishurirwa agakiza n'ubuntu bw'Imana. N'Imana ifite ubushobozi bwo guhindura ibintu. Mana turagushimiye kubera ko wakoze ku buzima bwacu. Niba turiho twaramenye Imana, twarasobanukiwe Imana, nta ruhare runini twabigizemo. N'ubuntu bwawe, ni favor yawe, ni neza yawe Mana, watugendereye, uraturesha, uratuzana, duhishurirwa Imana, tubona Imana, dusobanukirwa Imana, dusingira Imana. Ubuntu bwawe Mana bwatugezeho. Uyu munsi wa none nk'itorero Mana, turaza ibyo watugiriye, ibyo wadukoreye, ishurirwa waduhaye ryatumye tumenya amabanga n'ubwiru bw'Imana. Nibyo dusabira n'abandi bose, abagabo bakiri hanze, abadame batarinjira mu buntu bwawe, abahungu n'abakobwa, abantu bataramenya ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso mu bijyanye n'iby'ubumana. Mana turabasengera, uyu mwaka n'umwaka w'ibisarurwa, n'umwaka w'uko umwuka wera agenda ahumura amaso y'imitima, amaso yo mu mwuka, kugira ngo abantu basingire bamenye neza yawe.
Mana we, turatura, turakonfesa, turaproklama yuko uyu mwaka n'umwaka w'ibisarurwa byinshi, n'umwaka wo gukora kw'Imana, n'umwaka w'Imana yonyine ko yikorera ihishura Yesu, ihishura ubuntu bwawe ku bantu benshi, ku babyeyi bacu, abavandimwe, abana bacu, abagabo bacu, ba bandi bafite igihe kinini babwirije ubutumwa bwiza, batumva, badasobanukirwa, ubutumwa bwiza bwabaye ikigusha, abandi byabaye nk'ubusazi. Wewe urabishoboye, uzigisha. Iyo wigishije buri muntu wese azayumva, ntawe wakwigisha ngo areke kumva. Uyu mwanya Mana turagutakiye, turaguhamagaye, reka uyu mwaka uzaba umwaka w'ibisarurwa, kandi ibisarurwa byinshi. Ntitugacira imanza abantu, ntabwo Mwami Imana, kandi ntawe unaniranye. Iyo wewe wigishije ntawe utazawumva, iyo wakoze ku maso y'umutima ntawe utajuhumuka. Niyo mpamvu Mana yo mu ijuru tugutakiye, tukweretse abanyarwanda bavandimwe bose, bagenzi bacu, tukweretse abanyafrika, tukweretse abatarakizwa bose mu isi. Mana yo mu ijuru ubagenderere kuko watugendereye, natwe nabo bagenderere, uhindura ibintu, gukora kwawe, kuko ntabwo ari ubwenge, ntabwo ari n'imibare, oya, ni ukubera guhishurirwa gusa. Hishura Mana, hishurira bariya bose batarakumenya, kora ku maso y'umutima kugira ngo babone, mu izina rya Yesu. Wadukuye kure, natwe twari twinangiye bikomeye, nta ruhare twabigizemo, nta demarshe, nta na demande twanditse. Waratugendereye ku buntu bwawe, igitondo kimwe, ijoro rimwe, umugoroba umwe, waratugendereye, turahumuka, turabona, amaso y'umutima arabona. Natwe turasaba uyu munsi, twebwe wahumuye, ugenderere n'abariya bandi bose, kugira ngo nabo bagire igitondo batazibagirwa, bagire ijoro batazibagirwa, bagire umugoroba batazibagirwa, bagire isaha batazibagirwa, bagire umunsi. Kuko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga, umunsi wahumuye amaso yanje, umunsi wahumuye amaso ya mugenzi wanje, amaso y'umutima, tukabona ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Urakoze kuri aba bose bumvise ijambo, kandi reka bagire umutima ushima, ariko bagire n'umutwaro wo gusengera n'abandi. Abakurikiye online nabo bagirire neza, masiri ijambo ryabo twumvise, umwuka arusheho kurisobanura. Urakoze kandi urakoze. Uyu mwaka tuzaba umwaka wo kuririmba gusa ya masiroga yo kuvuga ngo vision y'uyu mwaka, ariko umwaka wo gushinduka, wo kwakira impinduka mu miryango yacu no mu bukristo bwacu. Urakoze data, kandi urakoze. Cyubahiro nishimwe, kuratwa no guhimbazwa bikomeze kubizaho. Tuguhaye amashi menshi n'impundu menshi kugira neza, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Hobera mugenzi wawe, Read the person next to you. umubwire ngo Imana iguhereze umwuka wo guhishurira. God give you a spirit of revelation. Ihumura amaso yawe y'umutima, May He open your eyes of the spirit kugira ngo ubone ibitangaza biri mu ijambo for you to ry'Imana. see the miracle in the word of God. Imana ibagirire neza, mujyane n'amahoro ya Kristo. Murakoze cyane. Thank you so much.